magaalaa baadiyyaa wal geeyse ilmi sheeka keenya ilmi darasaa bichaa qaraasisanii gaggeeysanii miti ilmi haati Muhammad joollee oqa kaayyattee ganama eega sheeka keenya jalaa kaate fatara godhattu ilmi sheeka keenya osoo waan fatarree dura ilmi sheekaa fataran hawaasni keenya kan naannoo magaalaa Harariitti argamu baadiyyaan hundinuu sheeka keenyarraa leenjii fudhatee nama hedduutu baadiyyaa hunda waliin ga'e ilmi na yogguu jaan ilmi nama geeysan kanaaf awwanniin isinii dhaamu biyya keessa zik jennee gatteenye ati mudawwar kee ati qofoo kan kee ati gartee shiita kee ati jallaabiyaa kee biyya irraa osooniif hin qusanne itti booranne guyyaan irraa guyyaa sheeka keenyaati aalima keenya gaggeeysinu akka bereedatti gaggeeysina sheeka keenya arraan tana gartee nabi Muhammad alayhi salatu wassalaam hoggaa musiibaan takka isini buute musiibaa tiyyaa wal sabbarsiisaa jaan namni akka gartee na dhabuutiin namni isin dhabdan guddaan tokkolleen hin jiru jaan hoggaa musiibaan takka isini buute ana wal sabbarsiisaa jaan isin musiibaan guddoon dhabdan ana dhabdan jaan nabi rabbi alayhi salatu wassalaam lisaa gartee kanaaf hawwan keenyaa fi shamarran keenya warri duwwa kanarra jirtan amma haala gartee marra jirtan kanarrattis jiraatan achi yogguunii fi keeysummoota dhufaa jira keeysummoota keenyaan Finfinnee irraa dhufaa jira as ga'u jiran karaarra jiran aalimni sheeyni keenya gartee sheeka keenyarraa oomishaman waaniin haasawee isinii lakkaawee fixuu miti aalima gurguddaa ka karaarra jiru nama sheeka keenya jalaa ba'ee keeysummoota keenya warra Finfinnee irraa dhufee xayyaara irraa bu'ee ol deemu jiru isaan kana gartee eeyna tokko tokko harma taa'ee dhiiroo maaliif Finfinnee salaannee deemna duuti sheeka keenya du'a nama gartee ganda keessaa sarkisanii janaazaa irra salaataa galaa deemaa afaan kaayyadhaa ja'anii miti du'a seena qabeeytiidha duuti aalima keenya muftii keenya arra muftii oromiyaati koo owwaaluu deema aalama addunyaati aalima addunyaati afrikaa hundaati sheeyni keenya kanaaf wal dandeenyee wal kabajnee haa bakkattii kana gartee teenyuun isiniin ja'a dhiifamaan gartee waliin abbaa keenya rabbi rahmataa haa godhuuf sheeka keenya rabbi rahmataa haa godhuuf jannata rabbi haa kennuuf jannata irraa jannatal firdoosii rabbi haa kennuuf jannata irraa jannatal firdoosii rabbi haa kennuuf wanni hawwan keenya shamarran keenya mee bakkuma horee waan isinin jettu nu dhage'a amma bakka qabattan ta'a keessatti gartee gadi hin bu'ina yoonii fi gartee lafti kan waan qattu taatun beeyne bakkuma duubaa kana gartee nu jiraadha nu hundinu waliin aalima keenya abbaa keenya gartee dhabne kullu nafsin za'iqatul mawti rabbiin subhanahu wa ta'ala cuftummaa wanni gartee ruuhii qabu marti du'aaf ta'a rabbiin nuun ja'a akka nam tokkolleen darasoonni keenya shabaabni keenya warri gartee huccuu kaayyatanii jirtan akka gartee namnummaan hundinuu bakka jirtaniin amiiruu nafsi nama ibajaju tokko ta'uudha qabdan achiiji marabbaa asji marabbaa waliinu bi'eeydi ikhwaanikum nabiin alayhi salaatu wassalaam harka obbolowwan keessaniitii nama isin ajajuuf laafaa jaan guyyaan arra booda kan sheeka keenya janaazaadha irra salaanna jennu hin jiru guyyaa sheeka keenya itti gaggeeysin nabi rabbi alayhi salaatu wassalaam guyyaa isaan addunyaarraa galan tokko wanni inni dhibeeyfamaniif sababaa janaazaan namni adda addaa dhuunfatti irratti salaatuutiif inni lammeeysaa amiira godhatan osoonii fi inni
hin owwaalamin hin duratti eenyu kabiyyaan deemuu qabu ja'anii irra wal tahanii Abii Bakrin Siddiq radiyallahu ta'ala anhu isa eega godhatan booda gama owwaalchaa gartee deebi'anii dhaamsa bakkattii sheeka keenyaan nutis osoo sheeyni keenya jiruutu waan marii harkaa qabnu taha osoo sheeyni keenya addunyaarra jiranii duru waan wal mariyannee jirru jira caayaa sheeka keenyaa duyda kana gartee gubbatti caayaa tiyya dura wallaahi wabillahi caayaa sheeka keenyaatti kan hin eegu caayaa tiyya dura caayaan akkam goggoyne ani eeguu qabu caayaa shee Adam Tuulaati seena qabeeytiidha caayaan sheeka keenyaa kanaaf nama nuti jaallannu nama quuqam hawaasni kun wallaalaan akkamitti taa'e jedhanii nama gartee hawaasaa quuqam wanni isaan bakka deemanii dhaammatan hawaasa wallaala keessatti hin eegina nama darasaa qaraasisu darasaan hawaasa haa barsiiftu dhaamsi isaanii magaalaa baadiyyaa dhaamsi sheeka keenyaa barnoota addunyaan dhaammatan walitti dhufa waa'ee barnootaa wal mari'adhaa dhaamsi isaanii kan namni nuti geggeessinu kana adeemsa keenya tolfannee namni hundinuu bakka isaa kanaan nu haagee hunduu ayimataanis sheeyni keenya umrii rabbii dheereessee nuu turan gizeen nuti silaaduu irraa eeyni as dura rabbi nu aafiyyeeti amal lamaa fi maal nu keessa turanii ammas fayyaa dhabanii osoo dheengadda ganama jimmataati kaniin bira ture sheekha taqaraati isiniif gee as booda naan nama itti godha je'ee ganama jimmataatiin jummaa dura guusaa sadii bira ture guyyaa sabtii ka'anii